Selanjutnya foto bersama dengan siswa penerima PIP yang telah disampaikan tadi secara simbolis bersama Bapak Ainil Masenda, sama Kota Bagia, Bapak Tasma, dan Bapak Utami. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan pemberian kartu PIP secara simbolis. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Tarmizi. Kepada Bapak kami persilakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najati minan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma asturna bi sitrikal jamil. Allahumma ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina